Pamirsa wenten langkungan 3,1 hektar sawah ring Kabupaten Bangli sampun mauah kawigunan nyane ring 3 warsa pungkuran. Puniki nyinayang penguahan pawigunan lahan sampun sayan limba ring Kecamatan Bangli. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli, Imade Alit Perwata Mausang, anut ring dasa warsa kali tali Plekutus, jimbar sawaring Kabupaten Bangli keterik tain kantos kali tali nanggu kali hektar. Radis anut data ukuran ring warsani mangkin, jimbar sawah wanta kali tali nanggu 163,4 hektare. Ngereret 3,1 kali hektare, tangkaning kewigunan lahan sampun mauah. Piniake kuningin memargi ring Kecamatan Bangli, inggih punika Banjar Sidawo, Desa Taman Bali, Desa Bunutin, miwaring Kelurahan Bebalang. Lahan saning ngereret inucap rumasuk ageng ring Kabupaten Bangli, santukan Bangli kekirangan beras 6 kantos kutus ton nyabran warsa. Sejeroning nes bawahan punika Pemkat kesarangan DPRD Bangli, rau mangkin kantun ngerancang peraturan daerah ran perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Munggu ring perda LP2B punika, lahan sani pacang ketetapang pina ke LP2B medui hak poleh subsidi saking pemerintah. Anutin rancangan subsidi sani pacang kaicen inggih punika merupa subsidi pajak mewah pupuk. Indik lahan sani pacang kedadosang LP2B taler keutama yang poleh program pemerintah, rencana yang ran perda inucap si dipuput ring Desember war sani mangkin. Saking langkungan kali tali hektar sawaring Bangli, sani pacang ranjeng LP2B wanta siu 506 siki, 7 hektar, tur sani tiosan rumasuk cadangan. Nganinin ran perda LP2B, baik katandane mausang sampun nanin tadun langsung ke subak-subak, untuk ngelaksana yang penyobiaan, tur samian krama sampun cumbu indik pemargin punika. Dayu Swarina Bali Pos, Nguningayang.